ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nadamag mo ka diti inaramid na pari badong kan kwarog? Apay, anyat inaramid da manin. Napanda ka no ijay tersena di tadaya. Pilpilitan da amang lukat iti dis oras ti rabi iti aglaklako. Apay ka na. Apay, anya ko matigatangan da. Anya pa'y ngay no di arak. Ay, makita da di akwarog no sumangpay. Ay, rumbang abagbagaam da di akwarog. Mangibabain. Tanod pa'y mat nga rod. Saan lang atanod ta chip tanod nga rod. Di na bagay ti ag-chief tanod. Nukas jay mat ti aramid na. Nakita mo ka din ni Badong ka umaray. Ne, saan mat mare? Ay, kadwa na siguro manan ni Kwarog. Kasla ni Kwarog ti asawa na. Saanan asya? Ay, na yan mare. Pagimunam ka din ni Kwarog. Saan ko apagimunan, maray? Masurunak laeng. Di nakpay tulungan iti trabaho. Nilatan Kwarog ti kanayon na akadwa. Ay, bagbagaam ni Badong mo. Tabagbagaan mimot ni Kwarog. Kanayon ko abagbagaan. Ngam di nakmet denggan. Iso ama uma akaun. Mauma ka kunam. Ngam apay nga rod asa pulam. Kasanaw no adda mapasama kenkwana. Awan kwartak nga aramatek maray. Kanak man iti upat ti suli na kagawad. Arak ka di mananti kayat masawan. Ni kagawad mait. Kas lagdadamaw. Amuyon ati kayat ko asawain. Bayadam ka di wano ipalistam manon. Dahito iti sungbat ti saludsod mau kagawad. Naa. Bulpin mat day tayaw awat mauk sa anak kwarta. Maawata mo na ti kayat ko asawain. Ati dogan ti listam di daw. Saan ko matadamdamagan mo ati daw? Ti kunak, ikanak. Na, naglalaingam kidain, taikan ka itilakok. Lako dagitaw, saan na padawat? Ni kagawad mait. Ito lang agkidawak kan ka, di mo pa ikayat. Ingka dumawat iti sabali at tersina. No addamayat amang tadkan ka. Kasta ko matitaktak derken bis ngay mo akanayon Kwarog. Nagmayat. Kanayon mo takastoy ko angkal. Gwapo kan tarakay. Guwapo kong taraki. No nagalas ka kita, no nabartak ka. Apay kumaan nagalas. No nabartak ka, awanan ti bis ngay mau. Kuso-kuso ti buok mau. Kanda takiday mau. Dandani pa'y di ka makatakdar. Ha? Kayat yung ka diti makamanugang angkal. Ay, noon pa. Hanggang kasano ang makaasawa ka. Arak mo tinagbalin nga asawa. Arak timangtid kanyak itituray, tapno makaasawa kang kal. Adda madismaya ti balasang no kanayon ka anabartek. Angam ti problema, mabay na kasumango iti balasang no sana ka nabartang. Sino katamanan tay purontong mo iti pantalon? Sa dino manan iti papanam? Apay adamagay. Yat mo ka dito sumurat. Nuing ka manan makiinom akadom ni Kwaraw. Sa anak akas kada kayo akurang ti panagpampanunot na. Gusto nga ta ti panunot ti tao, akanayon nga agbusingar tingiwat na. Palapan ang kanto pa'y di talagtakdram. Nakurang ka talaga ti panagpampanunaw. Napatpatag ti arak ngam ti trabahaw. Amom tuyang, ti arak makaikat iti banaw. Makauray day ta trabaho ta makabanaw. Ayan tay binalsag. Ah, Ay makapal pala palak iti tawad din na oras. ay tarayon ba daw? Delikadong ti binalsay. Hay! Egsobli ka dito'y batang! Apay ati maray ka! Na, Ay, kasla na bagyo akayo ta itsurab, Kwarog. apay kumaan na bagyawan tay. Ay, damagam pailaan. Amom kaday nga imbaga dagiti kakaduam atanod aso katanda kakanon. Gapo iti kinamamartek mo. Ha? Sino tinang ibaga sukatandak? Ta sukatak tiro pa na anday? Di ka man. Ha? Masukatam aya matirupa. Abay din na sananday.
Pagbalin ka ng isit ang kaslalumboy, ha? Danog-danog ka. Ay, kas kala nalaeng no nabartek ka. Di mo pa'y maiturad ti sumango iti balasang. Ay, nagpadaan nyo lang ka ni Pari Badong abartek ti amuyo. Isungarot nga babalte ka. Tapnoad dan tumanugang yawan day. Tulungan na kano ni Tata Badong garam. Ay, kun kuna na laeng tapno adda kadwa na nga ginom. Ay na, kwarog. Adda adi ka makaasawa no kanayon ka anabartek. Pa'y kumangayan day. At damat alalay ko nga garam. Uray kanayon ang mabartek ni Pari Badong taadan tuyang na. Si Kangay. At sa nga ilay ni kakais ka balasang kwaraw. Kaya't mag, tinta sirpatan. Itamat lang, Tata Badong. Mapandan. Ni kano dalmas, di mang sirsirpat iti balasa. Natatair ka, yung dadya dalmas, kwaraw. No nilang dalmas ti karibal ka. Anyang iti laban na kanyak. Kano kasla grup-grupa ako raranay. Iso nga, Intan. Ipakita manalalaeng ken natatair ka. Anya mo dadya dalmas nga. Nagrana kami di balay ti balasang. Ibagak nga gawi dahin. Tasak ti kayat ti balasang. Tanatairak madlang. Iso nga, Intan nga rodain. Tapno di nakamaunaan dahil si Adalmas. Basta numadanon ta di adalmas. Pagawidat ko na. Apay nga inikamanan Badong iti arak maray. Kasano ak ang makalakaw no saan ko nga ikan ti gumatang. Pwera ko man ni Badong ko Saan mo ko mga ikan? Saan mo't ani Badong mo ti gimatang nimot kwaraw. Ita, saan manen nga amaw no na pananda? Apay nga minasapulam. Amo na mo ti pagawidan na. Di na nga ron matulungan iti trabaho. Ay mandaram nga min ti asawa matumulong kan ka. Saan ati negosyo ti ka pagpupudutan. Babawi kon nga may nagdamag. Ha? Makapasurawn. Inayaban ka ay nga umay ditoy. Agawid kan no saan ka gumatang. Ay, iso aba akatakas na ti ugalaym. Panawan ka man langay. Wah! Kanya din na idanon kanyak nga inaramid yung iji balay ti balasang. Impakitak lang ti kinatigas ka wang kail. Imbaga kinitalmas nga gawid. Tasak ti mangaram kininapinta sa balasang. Saan na nasaya ti inaramid mo? Saan mo apapanawan ti madanon mo atao iti balay ti aking balay? Ahaw! Impakitak lang matiti balasang asak tinalaing. Apay pagsaya atan ti inaramid mo. Pagdaksam day jay. Abay ko mapagdaksan ngay. Mayat kiti ata makita ti balasang asak ti katuturada na siptanaw. Baliktad ti kararwam. Kinapalangguad ti inaramid mo. Pimanaw kanu ni Dalmas, gapo iti inaramid mo. Ay, nusan pa lang pimanaw akat linipak kaon. Ay, si kanto pa iti lipakagnay. Ha? Di kan sumungbatag, diso ti gemgem ko iti sungaw. Yay. Maray, saan samutan nga umay ni Mari tuyang dito itersenam? Oray saan nga umay no agreklamo ti umay na aramidan. Ne, apay nga agreklamo ako na Maray. Kasanaw kat iparit na nga aglako akitiarak. Nimot kwarog ti magimatang. Ado nga min ti masuron a babae. No agbartak ti asawa da. Pabasulin dati aglaklakaw. Di asawa da ti kasauda. Saan kat ati lakok ti pakibiyangan da. At dalat ta nga min dagiti saan a makaawat, Mare. Iso nga agpipinnasin siya kayon maibos ti pasensya. No aglablabos damag. Abay nga, itatapataw. Ito rin nga apo dito'y balay ti balasang. Hindi datamot ilokatan. Iso nga rin. Ada nakita ka tao ito'y alimabas iti batog ti tawa.
Sinalbag. Inton ko nagriyawak dito yung rubayan da. Ay, sana. Ah, Imbaga kanyak ni parintay nga saan ta ka no nga agar ariwawa. Iti balay ti papananta. Ari nga minadila tapastrakan nga, iti balay da. Weno, awan ti tao, di sa unay. Kapay nga da nakitak itay iti tawa ngay. Saan nga tangalal yati nakitam, tata? Hanya, alalya. Ay, ang mga numay na talalyain. Ah. Inta karudain. Agawitan. Nay. Tata ba daw? Di nakpanawa na. Kapan ka magayam naglako itinatay, tuyan. Ayun na nga, tinaglakwak. Apay adamagam tinaglakwak. Di nakimay tinulungan. Iso nga awan ti ited kuken ka. Timulong akmat idi ang nagmula. Sana ya? Mangmangan kamay. Inggatang ko iti bagas ken groceries tinaglakwak. No si ka ti mapanaglakaw, arak ti papanan ti kwarta. Kitmangtid ka mo nga ruda. Awan nga rudaon ta inggatang kaw. San ka kadi makaawat? No di nakikan, mangilako ak iti bagas. Padasam, tapagbabawyam taramidag. Ha! Palapalon ka iti binalsay. Amok no kasano ti kaado ti bagas. Amok no kaano ang maibaws. Ay, nagirigatan ti awan kwarta na ya. Awan pa igatang matitiarak. Inton kwan nakaala kay ti sakit mo gapu iti arak. Apay nga ron nga dag sakit kin masapa amatay. Nga uray saan mo't nga gininom itiarak. Oho, ikalintag am taday ta sinalbag nga arak. Ay, mapukaw kumaday ta nga arak dito'y lubaw. Ay, saan mo ta? Ado kaming ngagliday nung mapukaw ti patpat gan mi nga arak. Ay nadamag mo ti kabarbaro adamag iti kabildatan kwaraw. May papanitian niya ang kail. Dandan ni agkalay san di balasang. Ken ni Dalmas. Anya? Nagpaiso ka di tayo ang kail. Ken no may saak aninong. Ha? At nga ta diferensya ti panagkita dahi di babae? Naa. Apay nga ibagam nga da diferensya ti panagkita na. Hindi na makita na tatairak ng dahi di Dalmas. Kinayat nakit din dahi di akas lakurara night. Na- Idinto ta na tatairak may. Apay mabiyag ayat ti taer. Ken kinamamartek mo ti agbalin a pamilyam. Ha? Ay, tinakita na ka ni Dalmas. Ket mayat ti ugali na. Day, apay akas lang nasukaan nga utang day tarupam ita. Kuaraw. Kasanaw. Kaday mo't kas lakurara ni ti pinili di balasang tataba daw. Ha? Asino balasan? Kin asino analaad ti dadda kamatan? Dahi di Dalmas kanti sabsabungin ta. Ay, kasta ka day. Mala, intanto lang makidayan, huwag kalaysada. Ay, sa anak lakit di amapan. Ay, agsakit lang ti pusok ang makakita na ragsak dadwa. Ingka, tapno ipakita masaan ang nasaktan tirignam. Kasla makit-kitak ti panangkat katawa kanyak day di Dalmas. Day jay kidan, tinagasa, titi babae, kit naglaan may. Warog, apay nga adda ka nga agsansanuong ditoy. Di kakat napan nakidaya, ija ayan dadalmas. Mapay amapanak nga yan tay. Ay, Di kamot napan. ay kat naira na ngamin amadmadi tiriknak. Di mo ka di makita ang nakasweterak, kamalaminak. Yakmat kaya ti mapan Takumaro lang ti sakit marigrik na kantay. Ha? Madmadi ka di mo tiriknam, barok. Awanantay. Nasakit ti puso ka na kamakaw. Ah? Ay, amum ka day no apay akinayat jay babae ni Dalmas, imbes asika? Diyan mau, antay. Hindi namot nga minamot agpilay. Deta tiyan mo ka makagapaw. Ay, ti kinalaing mong agbartek ti makagapo. Ah. No apay anadismaya ti babae ken ka. Day, nakakaluban ka may kuaraw. Papanam, Inak ije banggag kaw. Inak man kit agmula, tapno adda apitay. kahit saan ta ka din ang mapanaginaw. Ay, saan ang tata? Adda ako mayakay ti balasang, no kanayo na kanabartak. Ay, uray ni tuyang ka. Di na kon kasasaaw, gapo ka no tamamarte ka. Yung kalatulunganin
Tapno agkapya kayaon. Nakalipat na. Iso ang nakaaramid ta iti sa narumbang kapo iti arak. Ay, winsa. No'y naktulungan ni tuyang ka. Sa anay na makapungtot kanya. Unta ta. Awan tinasayat nga itden kadata ti arak. Adda nga imadayo tinapatag kadata. Mala, ingka nga ruda ni Jibangkang mau. Kay nakbutay ni Jibangkang may kanituyang ka. Ay, tatabadong ken kwarog. Awan na sayaat nga itden tinalabas nga arak. Nudi, panakaisagma. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May samay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman ka rin, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Ano ko anang? Pasaway datata ba daw kanana tuyang? Awan ka no ti kabuteng da. Anya manen ti kalukuan nga aramid ang dagita nga gasawa. Ninana tuyang, makisugsugal ka dagiti kukumari na at chismusa. Ni mo tata ba daw? Danugan na latan ti asino man ang masabat na no kasta mabartang. Sapay awan nga rod ni Kapitan. Ay, iso nga rod nga awang ka no ti kabuteng da. Dagiti mo't kagawad apadak. Si madot damoten nga aramidan ti trabaho da. Iso nga addan nga awan kabuteng da. Ay, naglastog ka! Kwa, jak lumaban, tatabadong. Kunamlan na sino ka, magmag na! Ay, gusto na itan, tatabadaw. Nay, apay apagaan na kiti kasta. Kaya't kung aruti dumano kiti tao. Awan mo ti basol na ken ka, apay adanugan. Talagang awang basol ko. Lumabasak lang, mat. Kaya't mau, tas si kati danugan, kuwarag. Ha? Isa ka chip tanaw ti danugan? Ay, oray pa si kati chip tanod. Saan ka kabutang? Nini. Apay ngay alayatan nakmatain. Agdin nanog tanong kaya't mau. Dak kayat. Takrot ka magama, chip tanod. Marituyang, nagsapa ka man arumwar. Adda papana, Papanamngay, di ta abagatan. isardeg mo kuman ti makisugal, Maray. Na, asino ka mang ibaga kanyak iti kasta? May sakalaang mat akagawan. Ibagbagak nga rod ken ka, itinasaya at awagas. Tapno agkikinnaawatan tayaw. Ay, oray saan tayo nga at kikinaawatan? Ay, isaan na kasta, Maray. Mapanak makisugal. Awan ti makalapad kanyak. No kaya't mo di sumurod ka mag, irikap mo na tamabang bangkrap at irsinam, tao may kan makisugal. Hoy, sika! Ha? Siyak, tatabadong? Wayne, sika! Umasinag ka man dito ayang ka. Apay ka di tatabadong? Eh! Anay ko! Apay sinipat nakmatlatan! Anya ti basol ko! Anay, nagsakit! Yak, Anay! kaya't na ito pa nagrup-rupan. Ha? Apay ti pa nagrup-rupak tatabadong! Agrup-rupa ka, bakais. Ha? Si ka lang arudan ti agrup-rupa bakas? Nita, sumungbat ka pa lang. Anay ko manan! Anay, sinipatak manan! Ay, may kadwa na ito yan! Ang sinumbangir na pingping mo, tapno maasawaan. Ay, maditikas tangar aramidam tatabadong! Basta kalatan sumipat nga oray awan mo't basol ti tawagan ka! Ireklamo ka! Pangireklamo mo ngay, kawang maninting batingtang. Ay, unan niya. Iso nga umasinag ka man pa dito, tas sipating kamay. Ay, gusto mata na! Mapanak man langan! Maruam ka mata na sumipatlatan! Chip, tangay awan ni Kapitan. Si kalangan ti pangipulungak iti inaramid ni tatabadong kanyak. Ha?
Anya tinaramid na kan ka? Kita amat ato'y agsumbangir a pingping ko. Nay, adamot nagmarka aramay di tapingping mo, laman. Asino ngay tibalasang anang sibatkan ka? Ay, sana balasang tinangsipat kanyak, Chip. Ni Tata Badong. Anya! Sinipat na ka ni Tata Badong. Wen, Chip, nagsakit o. Ay, talaga nagsakit day ta, ah? Napay, anya tibasol mo kenkwana, laman. Awan matibasol ko. 5 basak lang. Hindi kuan, inayaban nak. Imasidagak mat. Kapag asidag ko, sinipat na kadagaws. Ay, naglokon ni Tata Badong. Saan ka no ang mabutang tawan ni Kapitan? Sa nabalay, laman. At damot ni kagawad kwanang. Agreklamo ka kenkwana. Nagadulakit din ayati reklamo ang maaawat ko kontra ka ni Kabadong. Pudno namin areklamo ang makadandanon kan ka, kagawad kwanang. Mamati ak kadagita a reklamo da. Talagamat ngamin analastog ni Tata Badong. Tawan ni Uncle ko akabuteng na. Apay, di nak nga takabutang. Apay kumakabuteng na ka ngay kagawad. Saan na kamin tupay akabuteng nga tanod? Kata sino ngay nga rutimang disiplina kenkwana diti barangay. Yuray tayon akin ni Uncle ka. Ay sana mabalain. Ado pa ti maperhuisyo gapo kenkwana. Anya ngay nga ro ti aramidan tayo, kagawad. Mang panunod tayo itinasken nga aramidan tayo. Nangaba ka kiti sugal, maray. Aya, ay so matlagay ang mga agduplupyas ti kwarta di tabulsam. Ay, jak nga rod amaw no sa dino ti pangiduli na kaun. Ornosam di tabulsam, tapno saan ama pukaw. Igulpit ka no iti arak kung ni badung kaw. Ay, saan mo kumaunay apa inuman iti arak ni Badung Mau? Amom no makainom, lumastog. Saan mo't amaray? Kaya't naadanugan amin a tao a makita na. Pagpraktisan na lang mo't ita. Ay, madimot ati kasta. Mala, irwar mo jay ado nga arak, tabayadak. Ay, sana kun ngaglaklako iti arak. Bayadak? Anya kakiti na ya. Empasardeng ni Kapitan ti panaglako iti arak. Sigay, tama pa na nga rod gumatang dita sa bali at tersina. Ngamnay, adda pagpatinggaan ti panaginom iti arak. Saan ngagpatpatnag? Nagkunamay. Ordinansa ti barangay. Ay na, adulahamin day tanga ordinansa. Nagturad ni Tata Badong, Chip. Amok ngamnasken anaturturad tayo ngam isaw. Saan mat nga raud? Tada tayo mat ti mabutang. Nagkuna mabuteng tayo. Saan mo akabutang? San? Naturidak. Kas katurad ni Uncle Kaw. Ket no idi namin siya na nagsango kayo. Uray ka latim maray. Sino matilastog anang istoryakan kay tiday ta? Nakita. Idi inasitgan na ka, ket linayatan na ka. Timmaray ka adagaws. Kwa. Nasken nga adda kabutang ni Tata Badong. Datayo atanod tinaskan nakabuteng na. Iso aron bang lang agbalin tayo anaturad. Naguray ka dyan Ipok kaukuman. Kwarog naturad! Kwarog naturad! Kwarog naturad! Anyamot ten kagangwan. Saan kami anakaturog idirabi Gaputa nagpatpatnag ang nagiinom dagiti kaaruba mi. Amo kaon ti dakdakamatem. Asino kumapay ngay no saan ada tatabadong. Gaputa ado ti kwartada nagpatpatnag dan ang nagiinom. Bagbagaan nyo matidaa. Awan ngaminan ni Kapitan Kelt. Apay, ni Kapitan lang ayat yadda karbangan namang bagbaga kadakwada. Saan mo't kit day? Adda kayo mat akakagawad. Apay ngay, tasaan nyo akabailan abagbagaan ida. Anya ngay ti serbiyo anabutusan ng opisyal iti barangay. No saan nyo ang mabagbagaan datatabadong. Naturedak! Naturedak! Naturedak met! Naturedak met! Naturedak! Naturedak! Mas naturturedak! Mas naturturedak!
Syakti ka tuturedan! Syakti ka tuturedan! Ha? Sikati ka tuturadan, Chip? Katuan, mate. Ay, kunak no siya. Sakitan! Tistingan taman nga ron ti kinaturid mo. No talagamot lang as sikati ka tuturudan, lumabas kan tuman, di balay datataba daw. Sige, sana ka mabutang. Ipanagnag ka as syakti ka tuturedan. Marituya, mapan ka manin makisugal. Apay aya, ibagam manain adakis ti makisugal, abawal dito'y barangay. Agko Marita, iso akayat ka abagbagaan. Ammo kun ti bagam. Balakadan ka tadyak kayat ama isagmak ka. Apay kumaamay sagmakak. Tiliwan dagiti pulis dagiti agsugsugal, Maray. Kasano kumaamamwanda. I-report mi kadakwada ta iso dati umay agtilew. Oho, kumarinak, i-report na kidan. Iso nga ron nga ibagbagakon kan ka nga isardeng mon ti makisugal. Tauray kumari ka, i-report ka do adar aramidem amaday. Oho, tumarayak, ano dadagiti pulais? Agtrabaho ka nga min iti legal Saan aday ta makisugsugal ti aramidem? Ay namaray, may mayat ati makisugal. Agtugtugaw ka laang ijay ang makikatkatawa. Inton kwan na nga bakan. Aw, dinagmayat. Kabadaw, Apay Maray, andalaang kayat ko nga ibagaken ka. anya da ita? Saan mo kumamot a subsobra anti aginom iti arak? At damit kwartak Maray, nga igatang kaw. Bagaan nakiday, nga sardeng kaw. Taagrekreklamo dagiti kakarubayaw. Aha, danugag to pa amin dagita karo ba may? Apay, anya tirik reklamo daya Maray. Nagtatagari kayo kano no agiinom kayo di tabalayaw. Saan da makaturag? Ay kitanusan da. Apay ngamin na makikaro ba da? Kan adapay naawat ko a reklamaw. Nay, nagadaw na reklamo da ita. Dumanog kan sumipat kakanulatan ka dagiti aglabas. Way, naglalastog da. Saan aga po taawan ni Kapitan kat aramidam ti kay kayat mo? Apay ko mano, aramidag amin nakikiyat ko Maray. At damang lapid kanya. Iso nga rod abagbagaan ka. Isardeng mo. Mamati ngay magking kakagawad. Hanya ko mati maramidam no kaya't ko ti dumanaw. Nakakita ak motlangay ti si patay kindanugay. Ni kwaraw dayta nakadumaw nagsilsilpaw di tawiting siya. Nasidgak man. Kabuting nakay. Hay! Kwarag! Aw, apay tataba daw. Makasipsipatag kay! Nasipaw ko ti imam, amang sipat ko may tipingping ka. Nagpartak ka na ng sipaw iti makwarag. Aw, apay asipatin nak, anya ti basol ka. Awan ti basol mau, kaya't ka lang asipatayin. Madimot ati kasta. Danugin ka man lang yan. Haps! Nakalisiak. Ay, saan ka mabutang kanya, kwarag? Siyak nga rod itan ti katuturadan dito'y kabildatan. Kabutang kakitdain. Kaano ka pa yan nagbalin na naturide? Italang, tataba daw. Ha? Kasapulang nagbalinak ang naturide. Isungay ta, ikang kay ti pagnakmamam. Anay ko, tiniritin mo ba ti makwarag? Anay, nagsakit. Tataba daw. Agan anay ka, mate. Ay, anay. Aw, John, sino ita ti katuturadan, Ay, talaga asi ka, Chip. Naturid ka. Gusto na. Ay, sana ka lumaban. Ibatang ti makwarag. Nagsakit. Ay, di mo tukulan na. Umay ko reklamo ni Kwarog, Maray. Apay, anya ti inaramid kan ka ni Kwarog. Hagasan ngay. Tiniritir na ti imak, Maray. Nasakit. Ay, kinasakit Uray ala nagpukaw. Ay na, nagsakit na talaga, Maray. Amumot gayam ti masaktan. Ha? Kastamat laang tirik na dagiti pinaspasakitam. Dagiti dinandanog kan sinipsipat mo, ngawan gapgapuna. Apay, di mo paayaban ni Kwarog, Maray. Dusain nyo kumamit, Hagasang may ti panang tiritir na itimak. Trabaho dati mang disiplina kadagiti pasaway abo marangay. Isungag nakem kayon. Ha? Ada pulis? Apay da kita pulis, Maray.
umay datiliwan dagiti agsusugal. Ay, nituyan kaw. Ay, sus, delikado nituyan kaw. Ay, mare kwanang, ay istay kagawad kwanang gayam. Apay nga oras siya katiniliw dagiti pulays. Agsugsugal kamot ita. Ibagambutan ka dakwada at awaya-wayaan dakaw. Idi pa'y lang amen na binagbagaan ka nga isardeng mo ti agsugal. Ngam dinak magdenggan. Oh, anya nga ita. Oh, agsangsangit ka. Isardeng kunti ang sugal, maray. Promise, isardeng ka. Ay natuyang kentata badong. Agaramid kayo itinasayaat. Tapno agsayaat mat tibyak nyo. Alasigay! Ditang tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Jun Ren. May sapay asagot kada kayo di NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagkapwang manan napankaman nga tan nakitungtong kadagiti padam nga estambay. Apay nga istambay ako nam. Imbagla kanya ka. Tama mapanak iti bangkag ng dagijay. Ingka kidi mangala iti runo a pagkalatkatan ti lubyas. Kasapulan da ti pagkalatkatan da. Mapanak to ka day. Inak mangala jay turawd. Ada nakita ka karunwan ni jay. Apay nga into pay lang ngay. Itan saan mo manan nga itantan? Ay di ka man mangdagdag. No kayat mau, disikan ti mapan. Ay nagalas ka ti panagrarason maun. Inak aglaba at damot aramida. Nagsabat kami ka ni Marisha ng itay. Naibaga na nga adda kanumang taktakaw itimula da akamuting kahoy. Ay, ado ay tinatakaw. Basit mutkit di kano. Angam no kanayon, awan pa panan na, no diin inot nga umadaw. Ay, madidaytan. Agala da iti saan da ako kwa. Masursuron nga rod ni Marisha ng anang ibaga. Ay, madingarod manin agraira dagiti agalala iti mula. Dahita nga rod ti pakasurunan ni Marisha ng imbaga na paikat kanyak nga awan sirbi kano dagiti tanod. Kapay nga apabasulin na dagiti tanod. Ay, saan apagrebengan ti tanod ti mang bantay kadagiti mula. Banulang met nga iti maaawat da. Dahita met ti imbagaken kwa na. Alangan met nga uray bangkag ket bantayan da. Gumatangak man iti Ricardo maray. Sibuyas, bawang ken paminta. Nay, maray. Naimasakat ti lutum asidayo ita. Igisak man ti ginatang ko abuggoong nga aramang. Imbagla apagsawsawan iti kompormay. Ay, kayat ko apagsawsawan no kasjay na. Saan kon nga igisa? May mayat no maigisa tanabang banglaw maray. Ay, kasta ka di ti baak. Di na kayat tinabanglo nga aramang abuggoong. Nananay, madinsamot ang ti sa umaray. Baak manan? Apay, ni ka di ba dong ti ipanpanakil mo? Ay, katsiyempre si Kangay, awan badong mau. Badong mulaang Anya ko man, no awan. Ay na, sabalin samot ti pagturungan ti saritaan nyo, kukumare. Masurunak ka ni Marituyang. Oray saan na naigisa ti buggoong ka, ta saan ko matatinakakaw. Apay, tinakaw ko ti buggoong. Kaya't kulaang mo tinabanglo a buggoong. Dita ka man langan, inak man lagumatangan iti sa balay. Pwe, baak.
Ay, pimanawan, Maray. Bayam apumanaw. Ado di tati gumatang itilakaw. Ang sayang kumadya paglakwam. Saan lang nga is-iso-tiso cake? Ang mga no dinawat na pa'y ti ibagbaga na abugong. Ha? Agdadawat mo't kat day jay atao. Nay, nagdakkel mo't arupot day ta inalam arunaw. Aguray, tatagbatag tigalot ti runaw. Adeng kabil ko di tatinga tinaripit arunaw. Nay, adamot kamuting kahoy ititeng nga tinarupot arunaw. Ay, winto yan. Adda na dalapos ko iti dalan. Nagparot ako na. Kit inripit kumitay. Makaraman ta iti kamuting kahoy, ngawan mula ta. Makaraman ka ano ang mumtiag diskartay. Karuutan may tinangalak. Balang nga rod akamuti no kasta. Apay ko maabalang. Kit saan kumit akinamat. Balang kunada no awan akin mula. Ay, masurunak kin ni Marikwa ng itay. Kaslakit adda tinakaw ko. Ha? Anya ka no titinakaw, Mau? Gumatgatang aklaang iti Ricardo apangigisak iti aramang abugoaw. Sa balay, tinapanan ti saritaan may, iso masurunak. Da kayo manyag kumaray. Kas kayo laubeng. Awal labasit. Aga pa kaya. Dilawon nakidain, idimbagak nga igisak ti aramang abugoaw. Idikwan, ibaga na asaan na tinakaw ti bugong na. Inton kwan napan ko imbagkata. Tinagyan ng tilako na bugoaw nga naman. Makasidsidak iti karnay amalaukan iti kamuting kahoy. Inganto man mga lakwaro. Adan samot kamuting kahoy mau. Ay, adamay tantay. Sige, itay nakto mangala. Aduam to ti ilutom Takayat kumuti karni analawkan iti kamuting kahoy antay. Sige, inkanto nga rod mangala tapno makaluto akmetay. Karni ti baka ka di antay. Wen, kwarog. Wow! Nalagip ko nga adda kamuting kahoy mo. Iso nga rod nga ibabaon ka amapan mangala. Sige antay. Naimas ti karnit baka nga da kamuting kahoy laok na. Badaw, kurang tinalam arunaw, ingkamanen mangala. Ijay man ayan ti bangkag ni Kwarog ti pangalaki ti Runaw. Tanda nakita ka po ti Runo ijay. Ingka nga rudon, takurang ti pagkalatkatan ti lubyas. Ay, dahito mo ti pagmadyan ti lubyas nga imula. Masapol nga iyalaan pa iti Runaw. Wino kawayan na pagpakalatkat na. Ay, kaing kakidain. Anya nga road kat isumot ti mulat Inka mangarod kargaan ti pagbalunak iti Danaw. Makainumak tukit ijayan. Sige, at dapay ka nabati alining ta na lumasaba. Mangbalkuta kon iti kanum ijay. Repete kong ti Runo nga inalak. Ha? At dapay kamuti ni Kwarog dito igit ti bangkag niya. Ay magparot sakman. Ta ikabil ko manan ititinga ti repete karuna. Tapnusan na madlaw. Ah, kita ay paytaglawlaw. Naawan ti makakita kanyak. Kit naawan ti tao. Innakaw. Neng, si kamot ti masabat ko tataba daw. Runo matday taawit mao. Ay wen Kwarog. Imbagla pagpakalatkat may ti lubyas may. Papanam ngay. Inak man di tabang kagkaw. Inak kalyente nabatbati akamutay. Apay adda kamuti mi jay. Awan mo tinakitak. Adda, di mo siguro nakita Taruno mat tinakitam. Ay wen siguro. Malingarad. Inkan barang sikat ti makakita dito ibagbaga madyak nakita kamutay. Nagaatid dugmat day taruno anaalam. Rinipet mo ana imbag. Aging ga di tamur daw. Ay kit wen Tapno na laka nga ipagna dita kasamagan. Sana maisalat kadag iti dadakay laruaw. Ne, napay ngay. Madlaw mo't ang nabiit pa ilaan nakali ti kamutay. Awan mo't yung tinabatay. Ay, sayang tay karni ko mga iluto ni antay. Ay, naguray man. Sambutak man ni tataba daw. Damagak no asino tinakita na at tao dito'y banggag kaw. Tataba daw! Mabit lang! Ay, ada ka di nakita mataaw? Ano pa ni di bangkag kaw?
Ay, anda nakita kita yata aw. Ngam saan ko na bigbeg, tadayo wa kitay. Hapay ka day. Tinakaw damutan ti kamutik tataba daw. Ay, di pala ko mamaigalis tinagtakaw. Anya, maigalis. Hapay ang mangiruruman ka ngay kwaraw. Jekit di agtatakaw at imang irurumain. Di pala maigalis. Ay, ay, Ha? nakabante kang itimato. Ay, naigalisa ka. Ay, una yan. Agan ano kan tataba daw. Agab-gabo kayo matan di tarinapat mo arunaw. Naipandagpay kanya akong dito'y awit ko, arunaw. Mabit lang tatulungan ka tataba daw. Ay, sanay. Kabay lang magkinay. Ay, mga numadlaw na pa'y tiawit kawa. Nay, apay kasta tigsura masimangpay. Sa kalimot tangir sa'yo. Kasla pinuura. Ha? Marigrigatan kan samag. Ay, salbag na dya ako araw. Mangirurumain. Apay amang irurumin ako na anya tinaramid na kan ka. Di ka pala maigalis ko na. Idi kwan, naigalisa mo tayo. Nagalasan na dya ako araw. Ka. Ay ina man rautan ti sinalbag. Ay, at subli ka dito ito yan. Saan ka naman pandijayan di ko araw? Di naklapdan. Masapul nga ikak iti pagnakman ti sinalbag. Ayun na yan. Pimanaway. Napanlatan. Anya nga tati aramidan na kindi ko araw. Ayan nga iti kamuting kahoy, kwarog. Inluto ko njay karnit baka. Nalukneng siguro itan. Mabalinan nga ipisok ti kamuting kahoy. Ay, sayang anday. Tinakaw damutan ti kamuting kahoy kaw. Naparot mo't aminain. Anya, tinakaw da kunam. Unanday. Nagbasit lang arudain. Tinakaw da pay lang may. Asino ngay nga ta tinagtakaw? Uray ti kamuting kahoy ni Marisanang. Tinakaw da kanumay. Mamwaktumot lang no asino tinagtakaw. Anya kumangay ti aramidam. Pagbayadag tapnosan nga agruam. Unusan, ipakilaw ko kinkwana ti kamuting kahoy. Kasano pa'y ngay amaamwam ita. Awan mo't nakakita. Dahita nga ron tirigat na. Awan mo't ngamin nakakita. Nga maduktalak to lang. Makita na. Sumungad ni Marituyang Waraw! Adda ka kadidita balay ni Kapitan Ay, apay anyat inararamin mo ka ni Marituyang. Tagpungpung tot. Awan mo't anggal. Kanya kumangay ti aramidag kinkwana. Waraw! Amok adda ka dita tawan kay di balayaw. Adda ti tricycle mo dita batog ti balay ni Kapitan. Ala, rumwar ka dita. Rumuwarak man lang ng anggal. Anya nga ti pagpupungtutan ni Nanatuyang. Aw, abay ka day, nana. Apay nga inruruman mo ni Badungkaw, Abay ko mga inruruman ko ngay. Kasano ko mga inruruman ko ako nayaw. Ay, agkalma ka pa'y, Mare. Umunag ka. Ta, pagsaritaan tayo manday ta. Dito'y tayon apagsaritaan, Kapitan. Si Mangpat ni Badungkaw anapan nagrunaw. Marigatan ta sa bali ti Jarna. Ay, kasano ti panangiruruman ni Kwarog ako nam? Imbaga ka no ni Kwarag, di ka pala maigalis. Iso aday jay, naigalis ni Badungkaw. Ay, Kwarog. Kapay nga imbagam nga mintikas jay. Madiday jay nga ibagbagam. Kasto'y tinapasama kang kail. Idi mapan ko kumakalyan tinabatbati akamuting kahoy kaw. Awan tinaalak tanatakaw matain. Kay anya ko matibasol ni Badungkaw, ta imbagam adi pala maigalis. Saan ko ngayon baga ni Tata Badong ti maigalais? Ti kunak, maigalis ko matinagtakaw iti kamuting kahoy kaw. Kat ni Tata Badong matan tinaigalais. Pimanawan ni Marituyan. Apay ngamin nga imbagam adipay la maigalis tinagtakaw. Saan nga ta ni Tata Badong tinagtakaw antay? Nakitam no adda awit na akamuting kahoy. Awan matantay. Runo lang nga narapet tinakita nga awit na. Ay, kasano nga atapem ani pari Badong tinangtakaw. No kunamet nga awan awit na akamuting kahoy. Mapanak man ni di balayda.
Tamuak no apay nga imbaga ni Tata Badong nga inruruman ka. Jak maawatan ba daw? Kunaman ni Kwarog adi na kano imbagakan ka ang maigalis ka. No de kat tinang takaw iti kamuti na ti imbaga na ang maigalais. No saan na ko mga imbaga tikas jay? Saan na ko maanay-galays? Kaya't mo asawan. Sika tinagtakaw iti kamutay. Saan na may bilang atakaw da jay? Ta nagbasit may. Kunada nga road, nga oray baset no alaem ti kukwa ti sa balay. Kat agsakit tinakam na, madikanaw. Kaya't mo asawin nasakit tinakam ni Kwaraw. Gapo iti inala ka kamutay. Kuna. Ayan na nga road di kamutay. At dadi tarwar. Hala, intalain. Nay, dagitamat galot ti runo ti tinagbat mo ba daw? Wain, adda na ipating nga kamutay di ta naripit arunaw. Na, imbugas mo itinarapot arunaw. Impam mo di tatenga. Win tawan nga ron pangikak. Aha! Adda kamuti nga impalaman mo iti runaw, Tata Badong. Ha? Kunakon kat asi ka tinang takaw iti kamuting kahoy ka. Adda ka dita? Kwaraw? Itayak pa yung agsisiin. Ita, naduktala ko na da kayo gayam tatakaw iti kamutay. Ay salbag ka ba daw? Napankula ka rinarautan ni Kwaraw. Si kamagayam takimbasaw. Ay, Kwaraw, gay pakawanan na kumaa. Isubli ka unti kamutay. Saan ko nga ulitin ti agtakaw? Tamangan no agsakit ti tiyan ko amangan. Ay, tatabadong. Dakas ngamin ti agtakaw iti saan mo amula. Uray basit ako na. Ala sigay! Dinan! Tinagdibusan ti sa balipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman ko na iting kay panagdangan.